kubor nagaslem jong unongsan hima. Ka maulai ka paunam da kajingdon ka school ba Northeastern Hills University ka Sports Authority of India mat kiwei ki jaka pule. Ya ka nila penpau da UMDC ka maulai ba table lang patau ha kajing play ya kajingking yak kejat ha maulai nongkwar patarim. Susu nak liang ba patau ula penpau ru kajing snokmen ba kumunang mikmat berit jong ka maulai ulala banwanra ya bun ki kampen roy ha ka constituency hi berok ka wei. Kajing long nang mikmat nak liang jong ba patau ula ongru ba kajing long nang mikmat kamkut tang banwanra ya ka kampen roy hanrei ban pejru ya kajing don hapo ka snong ka tau. Kai ka bangila ban le ka ban long kajing mentoy ya ka snong maulai hi berok ka wei. Banggai skam bangin ang don kecing temu ke bakam sakaman kabedi berora ikut kepat isno mulai mentang kadang budin ya ketuka jinglit serbi ko setai sport nok tau kabelo kecing mentoy isno nok waru seduk semoyong tu don kecing temu nang tak bangin ya trail kat isno menta kadai nam ta ban weng lok CRP kam na thien po ka arts and culture menegiri singi dai kedu yang tipti chim besar on dalong bala roi bu target dalong bala ai Christmas gift no ingi dak bapibeng CRP na tidak po nang kuarma ti ang kata ngila ya tray mata kam kaya sa rekap de mas nong makin ngilam sinong ngelet berbor sarkar berpun kenal ke bakal tular mai kwa bakati ke ceka ke badan ke bamde ke ceka ke banbu iki pulis CRP ke ceka ke arts and culture hadian belaweng iki kan wara ke jimutai pat nakam tai kun samla joka nong kuar kam tambak joka mulai berkowe dak kan no ke benta kapan lo kecil mutoy nang tak samlaya kata Chief Minister lo serius lah keren hi banwara kono ka youth center nakam tak kun sama bagi nyebut dia ni kata mah kena ngilak banwara kecil mutoy ngadang dan bun kecing tu tan rek mulau mane ka pandemik kala kata ka youth center pengadon kecing angnut nam tak kun samla ba kan long keceka kapan aji kai kun samla kumlo bakin tin hadin bakidap kecing puli kecing ki epat dibentang bakin dia apa kecing juki ka taruh kala pen ko no ring scam ton kala kham sya ka prathe bangin ya misala banle ban pentulun ni kita kicing jing angnu tigongi but menakani nomor ba kala kenrei plak kicing di drop sports no molai ngile keren museum bangin dan kam ban ai kijaka nam tak kun samla bakin yo ban kilan met yele akai awe sya ka di kamaran he ka bangila sim ki issue ngom ba kamaran he ka don tenrin dala dum pat ki khna ele akai mundon lat su tigile keren museum ngala aru daka diole tar susiam ba bu daka light po sudah po marane mo kanang kun samlah din bedum kinang yo ele kai sa sausan kata bagini yo ban pulut por mo gidan kam ban ai ki lat kelinti nam kun samlah jugi kata di bodon kam ha tinggi skam ba ladau iblay ibit lapaj ba ibit ndalay kiyo kardan ka kamalo in sepet kiwe pet benta kibangin kam ban rai sno molai jong isa kata ka thau kapan long kowe ni ki nuksa mo kasinong kapag long nuksa ki we pat ki badan hak ni jelang jong kay ka papeloy nga banora ito ka molai model constituency talong bangi kwa ban long nuksa ki we pat ki constituency da kan jingora kata pi haga jing sutu jonga jing perkhat jonga ekonomi man berit da perkhat bala dang sulit submit scheme we artele kata kala ban bampor tenri ladang ai da ka we bit ka paket siusiam bak ngikwa bak molai kan lokum ne hang tak la don ki benta fair kan pelong yu ki ka sarkar bakan perkhat tangin persang nakani banle syek so molai ma menakani ngilai keren batu home minister ubah por rong bak James sama banong baya ka molai police station dan kaman penuan ni ka kum ka molai model police station baki pajba baki don kam kan don kata ka pasuk iki pajba ha bede bakan tik kita gini jeng anu kibuan ki bangadan kecing anu nam tak bangan sakri so molai te hakani ke step ini di bentai berit bangi ini kong por wan ki kun samla sanga mensua ka tentang ciking dia mah kala ban kata ya kali kawan jeng so kani kala pensuk bangi le pat kui kadang kiyo so molai kata ka di kuwe pat ba ngisa dia so molai kasno molai ka paunam na jing don juga nihu kasno molai mental ka paunam ba don ka sport authority of India menakani ini tu ipir kat bu minister sport hadian ba kerenti ka klub ka bade nasional molai juga kayo bandrung ha ka second division I league ndon jaka ki ban practice
Dangila phai din dangila phai pat benta seno kalat bagin yo lap ni kran. Ka Sport Authority of India ka don ka badan football. Ka belong ka kelas badan football. Hang tai po molai jungi. Hapo nihu. Barang lakran ni gitu kihe po sai authority ngopet apa pidan po sno molai. Pedi ban ailat kun lanu samla na molai. Bo nyo ban wan ban penan kam. Ya kani ka jaka ka pipilabu kerpang. Bakin pi kisap kita mau mulai jungi kita nak bentau per mo kita kadau ngidon kam ba kum kino mikman kam kut tang mengenora ikroy ke par jing long mikman kolong ba biaban pednet ki jing don jing em pos mulai ke bangila banle ke belong ke jing mentai lentak mulai no menta kani ka project po no kwar ka bahe ba ka project athra ka project beningkong no mikman no mikman nora kani ka project molong iro masno mena ke jisya first phase 1 ka phase 2 kanang wan menta nakamtapan company internet susu mo te tangkawai pa kalong don kam ke jitre lang pat jong kinong susong porkhot ibran po kanong kwar hapo ke jilam jong to persna kanang ngila ban punurlong ni jeka kanong mo malaysia lasna kasukut ke jing sina mo min hakini kita yo blalet ngawan sepo sora ya ka ba disconsert kat ba kasnong po sora kile join lang kata ke joint venture nam taban internet kasnong sora ngani fu kata ke internet pa jeka kabak kendiang PI ke Bangladesh mo ni hane kini ki artili ki ksat ki papen pauna mo dakan ni jingura juga ini project ringkat bag jing tre jog sino ringkat bag jing kesanang jogi nang yelam sino ngani TV kanyarap kan kun samla kanyarap ya kesino makan yo ya ke jingmentoy ha ka bede bat ke jingwan jong ka fon apo sino ko thau ba lingba ka fon ka bakayo kilala ban peran kam bat si bentai ba per hapo